Hadin daki Pausin bau MLA ka 17 North Shillong constituency ubah adil bat nongrum bat kisnong joka jayau pelun bat mau khar ki Henry Dorbar ba lajulet banjurip ya ka jingdang kali kebala palat ha ki than mut pran terter semison bat ru seki than jayau ha ka ba menta ka si sajan na kaliang kirang ba snong ba sekitrisnong ka mau khar mission sun bat wat thabru kilalet biang bat khmi ya ka jingdang kali habai kren bat ubah adil bat nongrum Uloong ba kadau juga jingdang kali hakiti githan. Kadai na circle banle mission leng ba kinongnya kali taksi bar running bat khamtam ki passengers ki balong kadau jong kane jingdang kali. Ha kane ka singi na kaliang MLA ulalai dru banjengo ya ka jayau pedang ha ka jingdon lang urang basnong ka jayau pedang bat ka jayau mo bena. Namar ki don ki por bakinongnya taksi kim don ka jing burom ya ki polis trafik ne ki humgat bat ka jing le khlem don men sem ban perkhat ya ki babon balang namar ka jing perkhat men toy tang yela de shimet kumta MLA bat kisnong kila shim ka we karai ban pentrik kamno da ki CCTV khnang ban la ban koj bat lau ya ki ni ki jing bagi paj ba ki kendu namar tang ki polis trafik kimla wat la kila persang herila da kam don ka jia trelang kan long ka ba shibun de halor kane kadau na kaliang MLA ringkat ki rang ba snong mokhar watabru sun mission jayau pedang ban jayau lai dom ilarai ban buno da ki CCTV hasilan ter jong kiti jaga uba adal bar ulongru baka police traffic department kan pensitom da kabating ya kitu ki bapin blok ki bom burom bat bandan kuna bat ban pensitom bat baki de ban le hok ialah ka jong ka kamram Nanti area sini video nanti di post di Facebook sini ke sini yang kini berapa tembok jam tekan dong beach. Itu kejam sedang dia takut ambil belum ambil kami Pau ka jing kemen ba ka jing songu yo blake khapta mani ka sing pula ya ban ya kendu la khapta ba ki rang ba snong di executive committee jong ni ki do ba snong kum sosun mukhar hari dana mukhar mission bat ka wat habru di kila represent kirang ba snong secretary snong lagi do ba snong per bat kunju na kalian ba lakia na ka police department traffic beri in charge ko ka lumdik jeri kani kamdi ka sien ka banikong ko iwan ding saka ubasyo no minathaj ni tamangim nei barthaj amar isutu bakani ka traffic congestion khamta mangni po morfran area baitai area iblok circle wanle chapo mission kadai ka bangi create idal de ka bangi thau idal de ngapan keno kawai kadai yaki driver naboborom iki apan ong bit dagbasai baka daw ko jing mi jong ni ka congestion ka jing mi jong ni ka dheng kali kabana kani ka jaka ngina juong borbor ada kimdon kata ka jinglong discipline ada kimdon kata ka jing sutu brio ban burom markiliang ka kata apat man kasgi hafta mo por school ka por litray ban hafta mo por janmiet ban ka kata ru yak area jong soson dore samthia mohar nangta ka mission wa thapuru ka circle jong kani kisin riu circle jong mohar Dorbar senong bat ya ka san circle jong jiao bat kakta ru ibanta jong mulai jadi lor tanong rem kumba ngasko apen pau kumba meli ringkat bat ki rang ba senong buton brom jong ini ki Dorbar senong nakapor ngiwan hani ka jaka ringkat ke police department ngapan ai ka jero ho kila persang nakaliang cuki ni tang maki kinom lang ilapan ka jerap lumba home guard
ki parlo humga ru klaile andre ki don ru ki passenger ki don ru ki driver ki bolong khlam makor ki keren ki kitien ki ba khlam makor ki ba teng kimla barsha wat prakasi mo kim don kajing burom ki hapan burom ki form ko paki ki don kalau mat persuk ya ki pai ba keleng saudok bar kajing don jungi hane kasngi ngilap ya ka wei kadau kadai kajing dheng joni kali kadai kajing nong khlam makor jong ki driver taksi bar ngapar kenturu bar ngapar kentho ru pai ba bayet pai ba ki ba kwa pratangges jingsuk ki ba le ki ba kem ki kali ki ba kiawi kali ki ba yar kali kat abala ki kat ka ba ki kwa kat ba ki mon barkanir kalau gaji ketu nakani kapor lembaga social media ba ki driver gendon ke disiplin hai gidi ban yeng hai gidi ban pengentiu passenger hai gidi ban peniar passenger makani kanum ta pat ya ka lek kawan juga pun balang para juga por ki passenger marsen kiu pokali subah pen yang lupa ki kutia kana makanum ta ik driver kanum ta ya kejing lek kawan kani ngi hapat kendo lang ngi hapat siap uji clear jadi lo tanong rem ngi susu para kapor kumbang ila dapuan ngilawan dia mata nginang yaiwan hero adu bani i bakani ka problem kadai ban yo ka solution ini ban yo ya kata kajing la ban plat no yang ni kajing nomor kadai mangi dala dia ngihapat keno dala dia bat ani ka por ngai ka puram pa khrau yaki dor barsenong chok ni Riu Circle kibala don kata ka mensiam bat kiba don ru kata kajing mut kajing clear bangin siam lang kata kajing clear ha ka ba ngin pendat no ada CCTV kajing pendat jo CCTV kalong ba kalong ka jerap kaptam polis personal kiba kondok ya traffic bakiru kena ban ngini i katno ka sincerity ki jongki bat ya ki driver taksi ru ngini ru katno kilong sincere ha ka ban pendap ya kata ka deiti ka kamera mo jongki bat ki pai baru kani kalong kajing mana ka bating lembaga social media bat ngikung mengaku memilih bat kunjung dal barsong jeng Riu Circle ngin sa sim da ka rai ka bating ada pai ba ada ki driver taksi kem tre ya ka ban trailang nak bata kajing suk jong pun balang kawan ini circle jong mission bakin kentiu passenger hak ba menta kila peniar passenger bakin tiu passenger kani nak kapor kadai tanggoi kali kalau bakin don biji kli bagi perkhat tangi le disimen kirmar kadau ngai scam bakin CCTV was penat ocean kalau ngejerap pangakwa pangakerpat ngak kentu kantang police department longi baslur trehok kakam bat ngimkwa ya kani ka kenti ka don boong menur bahari le jong ngilek omon ngin hapan penduk jaj kani kani ka pelong peniar dor ka jak penriu jungi bat haju ka porang kwa police department kin lehok ka section 184 naka act kakdai spa pra motorable act kadon bade ban kuno ban pones yaki priu wa kuno bade ban panalize bade persitong lagi dia kita driver ki banyak kham kor balik kham kor ba perkhat nang ka bit ka biang dia nasura ka dia polis tu kilel jong kamram matare mani CCTV ngi oban capture yaki ya kai ki jolong jeman jong ni ki area waradu man mit ru kini ki jing di jing thiet ak ni ru kin page ba damba ka ni ka CCTV ngi scam ngi CI kai ki jing long bean kai ki jing long baya dak lenti jokaan dengan puak bersih sibur ngi scam ba ka ketien kanum keren henry ka kam kan keren ngi scam bang nang yo pele trilang rekat pergi dor basong ba ni bedon brom pada kadang polis department baya ka ni ka jing thang kali ginla ban pendu no season don kamtam bagi driver taksi passenger kenong bedon akor bat kenong ri ba perkhat na kam taki wi dengan puak pergi bau sat pekut wala da kani kam trekam ngin hapan pendu no da kawi kasur jogi dor basong mengaku memeli polis department ini area jori commission minum la asu hadia napun ngin ailat ya kapakin kentiu la ni ken peniar passenger makan nang kata ya kejeng im man kasih jongki pai ba pun bala tani nakalek cuma Kalau tulis TV punya teh. kita ono tulis TV dai tali Atara ken poi du kan artali ken sampai dulu kai dokam barang nang dokam su ken sa le kita coba kan ke CCTV manang le anak install nak kalian juga skim mo jonga ala kilo di parlo nang dia cepat maka skim ko padon mata kita mas apa pak Bukan macam simpel kan. ya ken le no immediately Bukan di rang basong kami emani jong naga force ko no jong kanay nila bang bang juwan bay bang inspection bay ang ni ban is no ya kata congestion ya ni traffic congestion ko ila ile naga force ko ndai mata naga bukurom ni emani laong ban install kita CCTV konsuk ka traffic incha jong di bukan finalize no ya bale bay ang bayang lamp opor dan iba agak juga embarkment
disembarkment kin buram so ang tawa daw itu ya ke police department pembawaan ya melinta kita iban trihok ya ke kamyong ki pengin la man perpelut nyok ya ke mot pran sagawai ru ndai tang ya ke yu ya le man te la kam ru ya ke jing sne bodan hak ni ke mot pran ila yo sngau no ke por ke jeng ut jeng nam jong ke pai ba bagi jukan hang ni ru ki play art sa ku ta bai ta ka daw da bodan gani CCTV ila man te la kam ke jing sne ba baru kam hang ni po mot pran ni Kia kuliah Departemen dan ini guna masalah. Ya nak kapor reng ya sem jinge hi ka ba. Kong dia sem jinge nak ki pai ba ki ba ya. Ke ka benang kong ni kubur ya ki nya kali. Ya ki pai ba bagi dia puram lang dia pai lang. Dan don ki lang. Kita komot ngin sistem. Dan rei dan pai persang manwandra ini CCTV kani kan non ka kasaki ka bangin yo ka ka bajia ka police department pada kan persang banira nang bangin la ban yo ka jing kam lai lu india ka ya ka boleh sebut